Dukomeje kubasubiza inshuti bakunzi ba YouTube channel Shimo Info. Twishimiye kuba mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye tubategurira. Turashimira mwese mwamaze gukora subscribe. Abatarayikora namwe muyikore kugira ngo mujye mubona ibiganiro twashize kuri YouTube channel Shimo Info mu buryo bworoshye. Buri kintu cyose kigira inzira kinyuzwamo kugira ngo gikorwe. Kugira ngo ube washoboye kubona iki kiganiro mu bambere, hari inzira wabanje kunyuramo. Watangiye ufungura mudasobwa yawe cyangwa telefone yawe, urangije ujya kuri YouTube nk'uko bisanzwe. Ntabwo warekeye aho, ahubwo wagiye ku ishakiro rya YouTube, ku ipaji ya YouTube byitwa search. Aho uhageze wahise wandika ijambo Shimo Info. YouTube nayo yahise ifungura channel yitwa Shimo Info iriho amavideo. Wahise ukanda kuri video imwe muri nyinshi ziri kuri YouTube channel Shimo Info. Mu gihe wari urimo kuyireba, hepfo yayo wahise ubona ijambo subscribe riri mu magambo y'umutuku. Wahise urikandaho maze rihinduka subscribe. Ntabwo byari bikigaragara mu ibara ry'umutuku bikeye, ahubwo byagaragaye byijimye. Hahita haza akamenyetso k'inzogera, ugakandaho. Haje ijambo all, urikandaho. None buri gihe uko dushyizeho video, YouTube ihita ikumenyesha ko yahageze, nawe ugahita uyireba mu bambere. Igihe wakoraga ibi byose, wari urimo wubaka umuyoboro. Urusi rw'urugero rwonyine rwadusobanurira ibijyanye na network. Ahubwo na cyagiye wafataga umwanzuro wo kujya kwiga, ugahita uhamagara nimero za telefone zo ku kigo, mugahana gahunda y'igihe uzajya kwiyandikisha, kandi muvugana n'uburyo uzajya utanga amafaranga y'ishuri. Igihe cyo gutangira cyarageze, ujya kwiga none uyu munsi uri umuhanga. Igihe wakoraga buriya byose wari urimo wubaka network, umuyoboro uzaguhuza n'abarimu bakwigishije. Iyo utabikora nk'uko wabigenje, ntabwo abarimu bakwigishije bari kugusanga iwanyu mu rugo ngo bariho bakwigishiriza. Nk'uko bigaragara kuri model ya OSI, Open Systems Interconnection Model, network igaragara kuri layer ya 3, kandi akamaro kayo ni ukuyobora ubutumwa buva kuri mudasobwa yabwohereje kugera kuri mudasobwa ibwakira. Jya kuri description y'iyi video urahasanga link ikugeza kuri video gusobanurira mu buryo bwimbitse ibijyanye na model ya OSI. Iyo tuvuze network layer, igihita cyumvikana ni IP protocol. Protocol igenaho tugiye kohereza ubutumwa. Ihagena yifashishije IP address ya mudasobwa iri bwakira ubutumwa. IP address ni nimero iranga mudasobwa iri ku muyoboro network. Iyitandukanye na MAC address, urabyibuka kuko twabivuze igihe twasobanuraga ibijyanye na model ya OSI. Ibijyanye n'uburyo bwo guhitamo ahoherezwa ubutumwa bigaragara mu cyitwa routing protocol, nabyo bizasobanuka neza. Muribuka ko twavuze ko IP ikoresha amapaki yitwa IP packet. Muribuka ko aya mapaki ashinzwe gutwara amakuru. Buri paki ni igice kimwe cy'amakuru, single unit of information. Usibye gutwara amakuru ajyanye n'ubutumwa, IP packet itwara kandi amakuru ajyanye n'aho ubutumwa buri bwoherezwe, kugira ngo tuhamenye. Ni nka kwa kundi kamye bivuye ku cyambo Mombasa muri Kenya cyangwa Dar es Salaam muri Tanzania, uri twaye bafite amakuru y'umutwaro yikoreye n'amakuru yaho umutwaro ugiye. Nguko uko IP packet ikora. Hano hari bimwe mu biranga network IP packet. Icya mbere ni uko iba kuri layer ya 3 kuri model ya OSI. Icya kabiri ni connectionless protocol. Ni ukuvuga ko IP y'ubwayo idahuza mudasobwa yohereza na mudasobwa yakira. Ntabwo ari yivana ubutumwa aho buva, cyo kimwe no kubujyana aho bujya. Umurimo wo gutwara ubutumwa buva aho buri kubugeza aho bujya bikorwa na transport layer, kuko niyo ishinzwe ubwikorezi ikoresheje TCP protocol cyangwa UDP protocol. Muri uyu murimo w'ubwikorezi, network izaba ishinzwe kuyobora kugira ngo hato ubutumwa butayoba. Ni kwa kundi umushoferi aba ari umuyobozi w'ikamyo yikoreye imizigo. Akamaro k'umushoferi ni ukuyobora ikamyo kugeza igeze aho igomba kugeza umuzigo. IP packet ni kwikora ni nka wa mushoferi. Buri paki iba yigenga, nta mabwiriza yari yo yose ikurikiza kugira ngo igere aho igomba kugera muri gahunda. IP packet hari inzego igomba kubahiriza. Ibi tuzabisobanukirwa neza igihe tuzaba turi kuvuga kuri subnetting na subnet mask. Muri uyu muyoboro w'itumanaho, buri mudasobwa iba ikeneye IP address kugira ngo ibashe kwitandukanya n'izindi mudasobwa nazo ziri ku muyoboro. To uniquely identify each network device on the network. Buri mudasobwa iri ku muyoboro iba igomba kugira nimero idasanzwe, IP address. Iyi ni nka nimero ya telefone yawe, ya yindi iba kuri SIM card yawe. Urabizi ko kugira ngo umuntu aguhamagara kubone
ni uko aba afite nimero yawe. Umumaro nimero ya telefone yawe ikora niyo na IP address igera kuri mudasobwa iri ku muyoboro network. Nk'uko telefone yawe ushobora kuyihindurira nimero ugashyiraho indi, ibi bikora wahinduye simukadi. Nicyo kimwe na mudasobwa iri ku muyoboro, nayo yahinduranya IP address mu gihe yabibonye hakoreshejwe uburyo bwa DHCP. DHCP ni uburyo bwo kubona IP address mu buryo bwihuse umuntu atabanje kugira icyo abikoraho. Ibi tuzareba uburyo bikorwa. IP address igaragara muri bit 32 cyangwa 128. IP address ifite bit 32 bayita IP version 4. Naho IP address ifite bit 128 yitwa IP version 6. Ubundi se bit ni iki? Iyo bavuga bit baba bashatse kuvuga binary digit. Binary bivuze kabiri, agaciro ka bit kangana na 1 cyangwa 0. Iyo bit zibaye 8 bihita byitwa byte. Mu mibare byte imwe ingana na bit 8. 1 byte equals 8 bits. Reka dufate urugero ku izina rya Mushimiyimana Jean Bosco. Niwitegereza neza urasanga ayo magambo agizwe n'inyuguti 22. Ariko kubera yuko n'uyu mwanya uri hagati y'izina n'irindi nawo ubarwa, ubwo ayo mazina afite bit 24. Nidufata 24 tukagabanya 8, turasanga aya mazina agizwe na byte 3. Hari aho uzasanga hakoreshwa ijambo octet aho gukoresha ijambo byte. Nk'ubu IP version 4 bit zigabanyijwemo octet enye, kubera yuko 4 dukubye 8 bihwanye na 32, bit 32. Kuri biriya bice octet bigize IP version 4 harimo ibice bigenewe kuranga umuyoboro network n'ibindi bigenewe kuranga mudasobwa nk'uko bigaragara muri kino gishushanyo. Dukurikije uru rugero rwa B, ibice biranga network ni 3, naho igice kimwe gisigaye kiranga host mudasobwa. Tukirahana nakubwira ko subnet mask umumaro wayo ari uwo kuranga icyiciro class iyo network ibarizwamo. Ishobora kuba ari class A, class B cyangwa se class C. Hari n'ibindi byiciro nabyo tuzabivugaho mu biganiro bitaha. Class A irangwa na subnet mask 255 akadomo 0 akadomo 0 akadomo 0. Octet ya mbere aba ari 255, naho octet 3 zisigaye aba ari 0 cyangwa imibare itageze kuri 255. Class B irangwa na 255 255 akadomo 0 akadomo 0. Octet ebyiri za mbere ziranga network, naho ebyiri zisigaye zikaranga host. Iziranga network ni zizuzuye 255, naho hariya hari 0 hakaranga host. Class C. Class C irangwa na 255 akadomo 255 akadomo 255 akadomo 0. Octet 3 za mbere ziranga network, naho octet imwe isigaye ikaranga host. Nimero ya telefone yawe igizwe n'iyihe mibare? Iyanjye igizwe na 0788 6 7 6 1 00. Iriya 078 ni imibare iranga umuyoboro ikoreraho MTN Rwanda. Indi ni 072 89 90 225. Iriya 072 igaragaza ko nkorera ku muyoboro wa Airtel Rwanda. IP address nayo ifite imibare igaragaza network. Reka dufate urugero kuri IP address ikunze gukoreshwa 192 akadomo 168 akadomo 8 akadomo 1. Iramutse ifite MAC address ya 255 akadomo 255 akadomo 255 akadomo 0, ni ukuvuga ko iyi IP address yaba iri muri class C. 192 akadomo 168 akadomo 8 akadomo 1. Iyi ni imibare ikiremwa muntu gishobora gusoma mu buryo bworoshye. Mudasobwa yo ntabwo ari nk'uko ibisoma, kuko yikoresha 0 na 1 binary numbers, nirwo rurimi rwayo, mu gihe twebwe dukoresha imibare kuva kuri 0 kugeza ku 9, imibare 10 decimal numbers.
Kwitwa decimal numbers si uko harimo imibare y'ibice nk'uko twabyize mu mibare, ahubwo ni uko iyi mibare ari 10. Bikomoka ku ijambo ry'ikilatini ryitwa decem. Decem bivuga 10. Umubare 192 akadomo 168 akadomo 8 akadomo 1 ushobora guhindurwa muri binary numbers. Reka tugerageze kubihindura dukurikije za bit kwa 8. Tugiye gushushanya tableau cyangwa se imbonerahamwe igizwe n'amakoloni 8 kubera yuko bit dufite ari 8. Reka ziriya bit zose tuvuge yuko ari 1. Ubwo kubera ko muri buri koloni harimo rimwe, biravuga yuko dufite ziriya bit 8. Reka tubare duhereye ibumoso. Iriya bit ya mbere iraba ifite 128. Bit ya kabiri iba ifite 64. Bit ya gatatu iba ifite 32. Bit ya kane iba ifite 16. Bit ya gatanu iba ifite 8. Bit ya gatandatu iba ifite 4. Bit ya karindwi iba ifite 2. Bit ya 8 iba ifite 1. Iki ni igihe twabaza duhereye ibumoso, ariko nanone nitubara duhereye iburyo. Bit ya mbere iraba ifite 1. Bit ya kabiri iba ifite 2. Bit ya gatatu iba ifite 4. Bit ya kane iba ifite 8. Bit ya gatanu iba ifite 16. Bit ya gatandatu iba ifite 32. Bit ya karindwi iba ifite 64. Bit ya 8 iba ifite 128. Aho ushobora kubara uhereye iburyo cyangwa ibumoso. Turamutse tubaza iriya mibare iri muri decimal, twasanga byose bihwanye na 155. Impamvu bihwanye na 155 ni uko muri binary ziriya bit zose ziri on zifite 1, ntabwo ari 0. 2 power 0 bihwanye na 1. 2 power 1 bihwanye na 2. 2 power 2 bihwanye na 4. 2 power 3 bihwanye na 8. 2 power 4 bihwanye na 16. 2 power 5 bihwanye na 32. 2 power 6 bihwanye na 64. 2 power 7 bihwanye na 128. Uribuka ko umubare 155 twabonye aho twavugaga subnet mask? Icyo gihe twavugaga ko ahari 155 aba ari octet iranga network. Ibi bivuze ko iki gice kidahindagurika, ni ukuvuga ko bit zose ziba ziri on cyangwa rimwe zose uko ari 8. Rimwe bihwanye no kuvuga on, nanone bihwanye no kuvuga yes, nanone bigahwanye no kuvuga yego. Naho 0 bihwanye no kuvuga off, cyangwa bigahwanye no kuvuga no, cyangwa bigahwanye no kuvuga oya. Ngaho ubwo twamaze kubona iyi tableau, reka tugende duhindura buri octet. Octet ya mbere irimo 192. Witegereze neza muri tableau, urasanga kugira ngo ubone 192 bidusaba guteranya 128 na 64. Biraduha 192. Ubwo ni ukuvuga ko bit iri kuri 128 na bit iri kuri 64 zombi ziraba on cyangwa rimwe, maze zisigaye zose zihinduka amazero. Kuri octet ya kabiri harimo 168. Nanone witegereje muri tableau urabona ko kugira ngo tubone 168 bisaba gufata 128 tugateranyaho 32 tugateranyaho 8. Ubwo ni ukuvuga ko bit zijyanye n'iriya mibare iba ari rimwe, ahandi hahinduka amazero. Kuri octet ya gatatu harimo 8. Urebye muri tableau urasangamo umubare 8. Ubwo hariya hari umubare 8 arahinduka rimwe, ahandi hasigaye ahinduka amazero. Ubwo IP address 192 akadomo 168 akadomo 8 akadomo 1 muri bit yakwandikwa 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 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 1. Uramutse ubaze izi rimwe n'aya mazero wasanga byose byuzuye 32. 32 bits, bit 32. Naho subnet mask
izandikwa iki? Muri octet ya mbere harimo za rimwe 8, octet ya kabiri habe nanone rimwe 8 zibe 16, octet ya gatatu habe nanone rimwe 8 zibe 24, naho octet ya kane kubera ko yo itari kuranga network irabamo amazeru 8, niduteranya kuri za 24 bihinduke 32, 32 bits, biti 32. Iki nicyo kizakubwira ko ari class C kubera ko octet 3 zibanza zose zigizwe na rimwe gusa. Ndabizi urimo kwibaza neza uburyo ushobora kwandika kuva kuri 0 kugera ku 10 cyangwa gukomeza wifashishije binary digit 0 na 1. Ibyo nabyo twarabiteguye tuzabibagezaho mu biganiro bizakurikira. Ni gute wamenya IP address ya mudasobwa yawe? Biroroshye. Fungura mudasobwa yawe. Niba ukoresha operating system ya Windows, reka tubanze dusobanura operating system icyo ari cyo. Operating system ni porogaramu ishinzwe kugenzura andi maporogaramu n'ibyuma bitandukanye mudasobwa yawe ikenera kugira ngo ikore. Biriya byose uyikoresha ndetse na bya bindi wabonye bari kuyikoresha byose bikunda kuko harimo porogaramu yitwa operating system, OS mu mpine. Ngaho kanda kuri Windows logo icyarimwe no ku nyuguti ya R. Mu kadirishya karafunguka wandikemo CMD, nurangiza ukande kuri enter. Buri ndi dirishya rirafunguka urandikamo ijambo ipconfig, urabyandika mu ijambo rimwe, nanone ukande kuri enter. Hari amagambo arahita afunguka, hari handitse IP address, iriya mibare ihari niyo IP address ya computer yawe. Hari handitse subnet mask, iriya mibare ihari niyo subnet mask y'iyi IP address ya mudasobwa yawe. Aha iri kugaragaza class IP address yawe irimo. Hari handitse default gateway, hari IP address mudasobwa yawe ikoresha igiye kohereza ubutumwa hanze ku yindi mudasobwa iri ku muyoboro. Network iri ikunze kuba ari IP address ya router mudasobwa yawe icometseho cyangwa iyatanze wireless connection. Reka tugaruke kuri bya bindi byitwa amaklasi, class A, class B na class C. Ushobora kwibaza ikizajya kikubwira class IP address runaka irimo mu gihe nta subnet mask ihari. Niba wibuka ya taburo twakoresheje duhindura decimal numbers muri binary numbers, biroroshye. Muri class A ya bit ibanza imwe ingana na 2^7 cyangwa 128, buri gihe aba ari 0. Kandi twamaze kumenya ko iyo bit zose uko ari 8 ziri on, agaciro kazo kaba kangana na 155. Nidukuramo agaciro kiriya bit yiswe 0 kandi dusanzwe tuzi ko bingana na 128, turafata 155 dukuremo 128 bihwana na 127. Aha harimo icyitonderwa. Muri class A network itangizwa na 127 yagenewe loopback. Loopback ishinzwe kugenzura niba ihuzwa nzira rikora neza, connectivity testing, kureba niba client software na server software zikorana neza, cyangwa kureba niba port runaka ikora neza. None ni gute twamenya umubare wa IP address zigenewe za mudasobwa n'ibindi byuma bijya kuri network zo muri class A? Biroroshye kuko tuzi umubare wa bit zigenewe host, ndavuga mudasobwa n'ibindi byuma bikora nkazo. Uwo mubare ni 24, bit 24. Ubwo turafata 2^24 bihwanye na 116,777 na 216 IP addresses reserved for host zagenewe mudasobwa n'ibindi bikoresho bijya kuri network. Dore uburyo bit zigaragara. Class A iriya bit ya mbere duhereye ibumoso aba ari 0, bit zindi zisigaye ntabwo aba ari 0, zirakoreshwa. Class B duhereye ibumoso, bit ya mbere aba ari 1, bit ya kabiri akaba ari 0. Muri class C duhereye ibumoso nanone, bit ya mbere aba ari 1, bit ya kabiri akaba ari 1, bit ya gatatu akaba ari 0. Kugira ngo umenye aho class runaka itangirira, yaba class A, class B cyangwa class C, ureba ziriya bit zahawe agaciro kazo muri binary, ziriya zifite 1 cyangwa 0.
ufata iriya binary number ukayihindura muri decimal number. Dufashe urugero muri class A, iyi bit yahawe agaciro ka 0, ubusanzwe iyo ifite agaciro ka 1 muri binary number ni ukuvuga ko iba ifite agaciro k'128. None nk'uko tubibona ifite agaciro ka 0 muri binary, ubwo ni ukuvuga ko no muri decimal number ifite agaciro ka 0. Ibi biratwereka ko network ya mbere itangiriye kuri 0. Urugero 0.0.0.0. None se ko tumaze kubona IP address ya mbere muri class A, ubwo IP address ya nyuma muri class A turayibwirwa n'iki? Biroroshye kuko hano dufite formule irabidufasha. 255 dukuyemo x biri mu dukubo tugakuramo 1 bihwanye na y. Muri class A agaciro ka x turakazi. Tugiye guteranya ziriya x, igisubizo turabona nicyo kiraba kingana n'iyi x iri muri formule. Bit ya mbere tugiye kuyirengagiza kuko yahawe agaciro. Dutangire kuri iriya x ifite 64, duteranyeho x ifite 32, duteranyeho x ifite 16, duteranyeho x ifite 8, duteranyeho x ifite 4, duteranyeho x ifite 2, duteranyeho x ifite 1. Ubwo igisubizo ni 127. Nitwinjira muri formule turafata 255 dukuremo 127 biri mu dukubo dukuremo 1 bihwanye n'127. Ubwo ni ukuvuga ko IP address ya nyuma muri class A ari 127 akadomo 255 akadomo 255 akadomo 255. Class B, biragaragara ko muri class B bit zahawe agaciro muri binary ari ebyiri. Iri isanzwe ifite agaciro kangana n'128 iri on, ubwo bit yayo ni 1 bingana n'128. Naho bit ikurikiyeho imisanzwe ifite agaciro ka 64 iri off, muri binary ifite agaciro ka 0, ubwo no muri decimal ifite agaciro ka 0. Nidufata 128 tugateranyaho 0 turasanga bingana n'128. Ubwo ni ukuvuga ko class B IP address zitangirira kuri 128 akadomo 0 akadomo 0 akadomo 0. Nanone kugira ngo tumenye IP address ya nyuma turayimenya twifashishije ya formule 255 dukuyemo x biri mu dukubo tugakuramo 1 bingana na y. Nanone ziriya IP address za mbere zahawe agaciro turazirengagiza. Turaza guhera ku ya gatatu ifite agaciro ka 32, duteranyeho iri ifite agaciro ka 16, twongere duteranyeho iri ifite agaciro ku 8, duteranyeho ifite agaciro ka 4, duteranyeho ifite agaciro ka 2, duteranyeho ifite agaciro ka 1. Turasanga bingana na 63. Nitwifashisha ya formule turafata 255 dukuremo 63 biri mu dukubo dukuremo 1 turasanga bihwanye n'191. Ubwo ni ukuvuga ko IP address ya nyuma muri class B ari 191 akadomo 255 akadomo 255 akadomo 255. Class C, tuzi neza ko iyi bit ya mbere iri on iba ifite agaciro ka 128, naho iya kabiri iyo iri on iba ifite agaciro ka 64, naho iya gatatu kubera ko iri off iba ifite agaciro ka 0. Reka duteranye iriya mibare yahawe agaciro. 168 duteranyijeho 64 tugateranyaho 0 bihwanye n'192. Ibi bisobanuye ko IP address yo muri class C zitangirira ku 192. Ubwo twakwandika 192 akadomo 0 akadomo 0 akadomo 0. Dushaka kumenya aho IP address zo muri class C zigarukira twakoresha ya formule 255 dukuyemo x biri mu dukubo tugakuramo 1 bihwanye na y. Kubera ko bit eshatu za mbere zahawe agaciro, reka duteranye ziriya x zasigaye. X ya 4 ikagira 16, x ya 5 ikagira 8, x ya 6 ikagira 4, x ya 7 ikagira 2, x ya 8 ikagira 1,
Ibi byose tubiteranyije twasanga bihwanye na 31. Dufashe 255 tugakuramo 31 biri mu dukubo tugakuramo rimwe bihwanye na 223. Nubwo nukuvuga ko IP address zo muri class C zigarukira kuri 223 akadomo 255 akadomo 255 akadomo 255. Hano harimo icyitonderwa. Haba muri class A, class B cyangwa class C, IP addresses zigabanyijemo ibice bibiri: private IP addresses na public IP addresses. Private IP addresses ni bene zidukoresha muri za mudasobwa zacu cyangwa ibindi bikoresho dukoresha buri munsi, twavuga nka telefone cyangwa printer n'ibindi. Murabibona muri imbonerahamwe. Public IP addresses ni izindi IP addresses zose zitagaragara muri imbonerahamwe. None se ni gute twamenya umubare wa IP addresses zagenewe network muri class A? Nanone nk'uko twabibonye, kubera ko iriya bit ya mbere duhereye ibumoso cyangwa se bit ya 8 duhereye iburyo, imwe isanzwe ifite agaciro ka 2 power 7, twabonye ko ifite 0, kubwo yavuyemo dusigaranye bit 7. 2 power 7 bingana n'128. Ni ukuvuga ko muri class A dufitemo network 128, kandi iyi 128 ni iri itangizwa n'127. Twibuke ko hano bit ya mbere itangirira kuri 0. None ni gute twamenya umubare IP addresses zagenewe host muri class A? Twese turibuka ko bit zagenewe za mudasobwa n'ibindi bikoresho bijya kuri network ya class A ari 24. Ubwo dufashe 2 power 24 bihwanye na 1,777,777 IP addresses. Ni gute twamenya umubare wa IP addresses zagenewe network muri class B? Nanone turabanza twibuke ko muri class B hari bit ebyiri zavuyemo muri buki buryo zakoreshejwe. Iyo zitaza kuvamo twari kuba dufite bit 16 zagenewe network. None ubwo izo bit ebyiri zavuyemo dusigaranye bit 14. 16 dukuyemo kabiri bingana na 14. Ibivuze ko network zo muri class B zingana na 2 power 14, ari byo 16,334 IP addresses. Naho IP addresses zagenewe host muri class B turazimenya tubaze bit zagenewe host ni 16 zingana na octet ebyiri. Dufashe 2 power 16 bihwanye n'65,536 IP addresses zagenewe host. Class C. Reka tujye muri class C. Ubundi class C yakagombye kuba ifite bit 24 zihwanye na octet 3 zagenewe network. Ariko kuko muri class C harimo bit 3 twigeze gukoresha, izo ntabwo turazibara, turazikuramo. Dufate bit 24 dukuremo 3 bingana na bit 21. Ubwo ni dufata 2 power 21 birangana na 2,297,152 networks. Naho IP addresses zagenewe host muri class C turazimenya tubaze bit zagenewe host ni 8, kuko class C ifite octet imwe yagenewe host, kandi 2 power 8 bihwanye na 256. Ubwo IP addresses zagenewe host ni 256. Ikibazo: tekereza kuri class A, class B na class C. Tondeka izi IP addresses zihereye ku ifite network nyinshi ujya ku ifite network nke. B. IP address classes uhereye ku ifite host nyinshi kugeza ku ifite host nke. Ibi bintu gerageza ubyige neza kuko bizadufasha kumva neza amasomo y'ubutaha. Niba iki kiganiro cyagushimishije, agaza ukanda like na share kugira ngo bisangize abandi. Twandikire muri comment tubwire uko ubibona. Mwakoze kubana natwe.